Banilai ban kentiu ke kamel akai ke jaka ke badan sabar kenong ba shelong. Kenang bakan plelat ki kena bat ki samla bakin pentebet iladia. Hagas ngi palai jeng katayo menteri ke kamel akai uba Shakliar Warjri. Ulabo imau nong rem na gabenta bantai ya ke stadium bat ban siang da uplang artificial turf. Ha kemadan ke badan ha Kenshi Bangla ke badan ha ke distrik Eastern West Khasi Hills. Uba Shakliar Warjri ulang MLA ulabo imonong rem bantai ya ke stadium ha Kenshi Bangla kabadan ha ke distrik Eastern West Khasi Hills bat ban siang yau artificial turf ha ke jenglot kemenkot arpo glor tengka ha ke balaidon lang chief secretary ke jelau ba DP Walang u deputy commissioner ke distrik Eastern West Khasi Hills uba Gideon Karmoplang u chief engineer ke state sports council uba BMCM bat kibai-kibai. Habakran ke jengelang uba Shakliar Warjri ulong balada kwa bani bagi hybrid bagi samla bakin kio bagi kamel akai. Kadang kamram jengke sorkar pat ban penbit penbiang ya ke jengnon kam. Bat ke sorkar klatrish tom ban penio ki academy ki grassroots program bat bantai ki stadium ban kentio ki kamel akai ha ke jela. Ulong bagi sorkar ke nelek ban penbiang ya ke jengnon kam kinong el akai kenang bahaki senam banwan. Kin kelalong ki keluar ke ban penpau nam om tang ya ke senong nega distrik nega jelah nere ke rihi berok kawai. Nalor ke niu udah penbena ban ai da ke artificial turf ha ke than kenrod Mauro Markasa katba ke benter bat kenong kasen kelayo ke indoor stadium. Bat ukrmen scam kinong ilakai ki bakensai kin mi naga Mauthat Raishan constituency ki ban mikmat ya ke jela bat kari. Kapag kelayo kat piliu ni mau nangrim gidan ru ya kalang baro ang ni katba kahe ini tak tilang baro ini tak tilang baro. Berasok manage kadai bagan orang itu bagan dia stadium kita kasih ya kapag labu ini mau nongrim bagan guna ya ka 8 crore ya kapag isnay kita stadium hari mau itu yung kuntan kita haming lahay ka stadium bagan orang itu ya kai kendrut minay ko ya artificial bagan hapo moro makasar minay ko ya artificial itu gimana nanto bila ada buah keris baka ada sudah kini abli di Jakarta ini sedang naik habinter bila yo ini naik ke Indo Stadium berkunjung anong kasenru bila yo ini naik ke Indo Stadium hari kumau ini lada disngap ke kepala keren chief minister di sini bolong bagi sito berkhasan sedem bah kajela kajuni kespuas kamusin lakiu komuniti makakiu bentar. Balik di sausan sinem kespuas kajela kajuni lakiu mah. Nak kalian berjumpa komuniti berbentuk yang kena sports. Ngakulah ribi bagi nung sange tanah ini. Bagi interi sistem babaro koi kajela ina bagi ais di stadium aman di distrik bagi babunti di blok ina bagi naik di sudah kata ada di bulan kecuali di babon ada di jalan kecuali yang sedang air susu yang dijengkel kam nak kementerian transport yang kapag ikut sama jenis kirang ilakai yang kapag hilap bagi dengan kam yang kita dijengkel bersama